Hawaii, USA International. Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. La, daitan ni Ma'am. Apag na nervyusak manin. Ag na nervyusak manin manong nemi idi makitak ni Ma'am Lydia. May sakara kiti empleyado manong nemi ti bangko nga pagguardya ak gabot na may sak nga security guard. Ag na nervyusak. Ngamin manong nemi kat idi pa lang kras ko isuna. Kalagupanda nga babae nga empleyada manong nemi isot kabintasan. Ado da kita aram kayang kuhana. Pati ni Lando manong nemi nga patak nga sikyo. Kat paspasukan na. Kidkidayan na kano. Ngam saan ka nubat nga kaskaso ni Ma'am Lydia tikiday ni Lando. Iso nga napanunod ko manong. Gabot karas kumet isuna. Nawambay amok nga sanak amay kari. Gabot na may sakla nga security guard manong nemi. Padasak tumamit akidayan ko na kumadinakan ko manong. Tinangal ko, tinervyos ko manong nemi takait ko lang nga talaga nga may sayang kat tipanggip ko mangkiday ken kuana. Tabarbari no kiday ko manong nemi ti adaan iti bisa nga mapansin na. Kasta nga tinapasaman. Good morning. Good morning, Sario. Good morning, ma'am. Kinunakmet manong nemi sa ko. Kinidayan. Sario? Ma'am, sorry. Uda ka di basol ko, ma'am? Sabi kinidayan na. Tikiday. Ma'am, ket para kanyak. Ket kay papanantiya. Panagrukbag. Agrukbabak ken ka, ma'am. Gabot ikotam nga kinapintas. Abi talang nga rod. Mabayin na kami, ma'am. Kung na ngamin ni Lando nga ako, kidkidayan na ka. Ngimsa mo kanumot nga ikaskaso. So nga napanunod ko, padasag tumamit na kidayan ni Ma'am Lydia. Barabari na syakti ikaso na ko na. Agar-aram kanya ni Lando inyo tada asawa na. Tarantado iso na. Sika. At asawa mo, baro ako eh, ma'am. Kaya na siya tagayat. Napudno ako na. Sige. Saan ka nga paatiw kinilando? Lalaingem, Sario. Pabagayam tingkay ng igan kat may salang nga paset ti pagkasalitaan ni Sario iti Lawag City. Ngayon ti pinauluan iti tikiday. Anak ka tikiday. Anak kiday ka di. Kiday. Ayan. Padasan yun tinakidayan. Amoyo ka di ti makidaya o amoyo ka di tagkiday. Kiday. Kiday. Ado ka nung dagiti maalaala tirik na nagaputi kiday. Kaslakin ka, sir. Abay. Salud-sudan da. Abay, anak kinayat mo king kuana. Kinidayan nak namin idi. Mangime ka ni Mrs. Kulogo. Kinidayan nak namin idi. Kumagayam natin pagkasalitaan ni Sario Tilawag City nga pinauluan ti tikiday. Ket iso ti maysa may kalimang ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Hulyo. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti palagimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasik II nga pangapakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo gabot nagtultuloy
Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Eto, pakinggan natin to. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tag-order iti small, medium, ken large pans. No ag-order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Sa runong tingin tayong dinggan dato'y awis ken panagyaman dato'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw, iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang, iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, awis na kayo nga agsurat at agur-oray di dakkel nga premyo kabsat malaki iti weekly and monthly prizes at agur-oray nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Namadama kayong agbibuy eta di page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like. Ken kasta maten nga ag-follow kayo kumano saan ka pinakapag-follow. Ken was pagarigan iti yan to YouTube channel tingi pakabuyaan ka ito nga video. I-share yo, i-like yo, kaya nag-subscribe kayo kuma. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Gagayong kinangapsat, intay ito ituloy na ito yung pakasalitaan ni Sario, intay pinauluan iti Kidaw. Kiday. Ang Kidaw. Kiday. Kaya na Pilipinas tumid lang iting ka panang buya into no Aldao, 12:30 hanggang 2:00. Iti program at tikalagit tinapalabas, Aksyon Radio, DCJ Silawag. Dito iatak kita patikim, pasimsim laeng. Di ba? Okay, di naman nga bubuya kanya kita. At ito yan ni Binilda Pantalyon Pakulan. Ni Binilda Pantalyon Pakulan, kapsat. Isot inang isurat. Kada ito'y 5th grand finalist tayo. 5th itaya. Ni Kako. O ni Kako. Iti Santo Domingo, Ilocosor. Josephine Estango, ni Ferragacos Bacani, ni Janet Balcobero. Okay. Kaya daduma pa yung abubuya. Erlinda Stavillo, ni Binilda Pantalyon Pakulan. Hello sir, happy birthday kay ni Abalayan Nelo Philip Lagasca.
iti Pandayan, San Juan, Ilocosur, itangal daw. Sige. Happy birthday kin ka. Abalayan, Nelo Philip Lagasca. Okay, nagapo kinabilil da pantalyon. Pakulan. Okay, Erlinda Stavillo, happy watching, thank you. Kenny Dadua pa Ferragagos Bacani. Perlita Gripa Matias. Okay, hindi yun. Ituloy. Dito yung pakasalita ni Sario nga napoluan, Ti Kiday. Ngayon kayo tumala buyaan, balbali yung tunong aldaw, tapos napipinas, itipan na kay portray na. Ituloy tayo nga ibasa. Siyak di burudek kada kami nga kakabsat kat siyak laeng ang taon asawa na idi manong nemi kada graduarak iti high school. Siyempre sa ano ko nakapakawag college ta pasarag sakit idi ni tatang. Ada taraken ko manong nemi nga dua baka. Taraken ko nga native nga manok ag bangbang kagak. Nagtraining ak manong naming akas security guard ket ni destino ak iti may sa nga bangko. Manong nemi nagkurso na adagos kini Ma'am Lydia. Ngem ti kunadan, bain baga, bain mata, bain baga. Idin to tanilando, manok nemi, nga ka-schedule ko ti aldaw, nga panag-duty mi. Kurso na naman, nga adan asawa ni Lando. Kung ni Lando manong nemi. Among pare, dagiti babae, dagiti babalasan, kay kayat dat ad asawa na, gabot ad experience na. Inita si ka, on sa experience mo, damo ta. Di ka pa nadaan ti girlfriend, ampay. Kursunada met, kursunada. Di karibal ta. At dagiti kong taway manong naming oras saan nga ayaban ni Ma'am Lydia iso na sumrek ket umasadig. No salud-sude ka ket, siyempre, papansina ka. Kaya nung kasta nga agsabat dagiti matami ket kidayak ko, no? Kiday, oh. Nakita mo ta kiday mo? Oh, apo, mayat nga peso Sikaman takiday. Kadam ta susuwa takiday mo. Sikaman takiday. Awan apil na takiday mo si Kasario. Inin to dito lugar mi manong name no kasta ngagnatengak iti mulak nga utong o adu di kita umay makiya buras tada tandanda. One. Ket may sa katakwada ni Esmin manong naming o yes asdig na tibagi na kanya. Hi. Ay, sige ay Esmin. Naka-short, naka-sleeveless ti logo. Mabudwan na lupom. Lagi pa, agburas tayo utong. Ang bale, kahit ko lang ipakita ken ka ti lupok. Ken ti puon ti marukong ko, Sario. Ti bakadakas manong nimi, agalingasaw, iti anglit na. Sa nuagsao, manong nimi, tiyak mapuutan, aputak tingiwat ko, ti agong ko. Nabangsit sa ngaaw na. Sa dakili-kili power na nagsayang nga babae. Ngayon iso ti kayat datatang kininanang. Eh, inya pala ti kayat mo kinismain. Saryo. Napintas. Nagagat. Tatang. Diyo ka di penasidgan. Dapat nagpigsa ti kili-kili power na. Kinagpangsit ti sangaw na. Ay, kasta. Ay, nagsayangin nga babae. Awang nga tat mangibaga keng kuha na kabalay na. Anak nga agagasan. Hangat agtaw-tawas. Uno, anak nga tat hangat ang bapanit dentist. Tahang jakayat ni Esbing at akras kong accountant. Ago obisina ti bangko pagkwardyaan. Aging gaman nung naming nga nag-value ti schedule. Imbas nga la aldaw 6 to 6 iti aldaw ngem saan man nagbalimbat nga 6 to 6 iti rabi. Saan ko na makikita ni Ma'am Lydia man. Aging nga nag-overtime da manong. Are, abad da pala di empleyado. Nag-overtime da, Kinuna ni Pari Jewel manong. Aging nga di agaawid dan manong nemi nabati ni Ma'am Lydia. Pare, kada pala mo ni Ma'am Lydia. Siguro hanap na nalpas di obra na, iso indring pas na. Kaya di aduma, indring pas na. Kada oras ang madanunan ti alas nga kwada. Naging nga nakita ko manong ni may paypayapayan na.
into do ni Joel Tibagina, ha? Intudok Tibagi ko na in thumbs up na. Sige ka ano pare? Sige nga pare, nakon. Sabi ka di ma'am, agpatulong ako man. Sumurot ka. Timak der nga nagna ket itimat mapan iti comfort room manong nemi iti pawahanan. Idisan na kami nga makita ni Joel manong nemi biniglanak nga narakon. Ma'am Lydia, do you love me? Anat kahit asawan tikidday mo. Idikidday anak. Panagrukbab ma'am. Anat nagdiferensyahan ti love ken rukbab. The same, ma'am. Do you love me? Sa anak ame ka ni ma'am. Ibagham, song batam ti sa ulsod ko. Do you love me? I love you. Kanya palang arti orayo. Aguro orayan di kitibibig ko kayan ka. Iti pa ilang nabayag kan nga arapa saryo. Ngayon maisak lagwardya ma'am sa amo nga panunutin dita. Tinasken ditoy. Tikis ti puso ta. Saan tulad kita kayat nagiti parents mo. Haan nga dahi tati panunutin. Namay na to right. Ma'am, adata ti tibang ko. Isunta nga mahal ka nagiti bibig ko manong nimi naggimas nagiti bibig nagbangot sang aon. Ore ko la tinilmon ti katas na manong nimi. Dino sinubsyak mo tin nga mahal ka nagiti bibig na. I love you. Lydia, I love you. Sario. Ha? Sige, baka makadlawan ni Joel. Umunakan. Imuna ako manong name kat nagsubli akiti pwesto ngayon ni Joel. Naramid yun. Ada pinaramid na. Ada problema na isong sinulbar ko. Ano problema na? Logo ka. Saryo. Nag-home base kansan. First base pa lang. Rumaren manong name ni Ma'am Lydia. Saryo? Yes, ma'am. Itulod na ko, naging gala di kotsek. Sinurot ko agbagada ka kay ni Joel. Ibaga mga dala pa ng tabiit. Ma'am, nabitin na kay. So, ngitay tuloy ito hotel. Alan, nabanak mo pare. Nadala pa, paituludan basit ni ma'am. Pagpaituludan na. Jeven, nabitin. Loko ka. Good luck, Saryo. Nabanggam nga ron iti hotel, manong nemikit dito eh. Ngayon pahay nga namin pinsan ni Ma'am Lydia ti amin na. Manong nemi 25 years old. Permi ang dinigos ko iso na kadagiti kakabarang agikot na dumadumapaset ti bagina. Dagiti adda iti baro kong na manong nemi. Sir. Iyo, Saryo. Impababakpay manong nemi aging gayit nagbaitan digiti legs na kitadadan nga magustuhan. Ang galing mo, Sari. Ay gayit ko takon nga namin pinsan ti amin naman. Manong nemi talong nga oras. Sana kung na nagsubli pa itayan ni Joel, naghawid ako manong naming damalagip ko nga order na. Damalagsit manong naming agbang bangka, agtataraken, adupit tiramak idya karayan manong naming kat napanak nagburak ka nasapa sa kulinuto ti nga kasarula nga bukto ken birot ket napang ko inted kadakwada. Uy, di ka matkwardya ka? Abenda ka? Umay ko lang itulod dati order ni Ma'am Lydia. Ma'am nga binuraka. Idiloktan dati ka sir. Wow! Wow na wow! Ina po yung laging tikatagan tayo. Tara ito si Dayan tayo. Umanay nga ta. Umanay. Up. Kuna ni Mang Lydia. Para kaalahin kanyak tayo ito. Hindi ko nagparamanan. Si Kamot. Kung may bus mo kung mga road. Ininuta ka. Ala. Sige. Okay lang.
Ramanan tayo amin. Ngem, oy, da kayo ha. Kahit kung maramanan nyo dato yung binurakan ni Sario. Ngem tiyak kayat nga damang raman keng kuana kada kayo. You mean, it's a joke. Kasi nga din. Hingga nagsikog manong name. Masikog ako. Ano ko tarami doon ta? Umay ka mga sasawa. Imbaga na address. Imbaga midday tamanong name ka datatang kininanang. Abay, sigurado ka nga kaya't nakadigiti parents na. Ang mga nagka-problema tayo lang barok. Ini-estimate, tikarmay na ta sigurado kaya't nakakawan problema. Tatang, amuyot nga ay saan nga nabangsit sang aw na. Saan nga nabangsit kili-kili na. Kasano nga namuyo? Inarakop ko kat na minsan. Sa ako binisito. Alam ni tatang. Kaya't ka nga si kati para ti anak ko. Ngayon ti problema ngamin ka nabangsit ka sang aw mo kita kili-kili mo. Alang uim pa, angot na yung barakop sa bimis. Apo, nakabangbanglaw. Tatang mo, timuno na kayo nakabisito kayong kuha na. Tatang Jack kayat, ang sipod na masikog ni Lydia. Isa ka na kayo kita amin tinti mga asawa. Iri ababa nga panao, manunimida kami kini Ma'am Lydia. Ni Lydia accountant iti bangko nga pagwargwadya at manunimida kami iti nag-asawa. Awan tinaramidan, di kitinagan keng kuha na. Ora man pa against the world, relasyon mi kat inlaban mi manunimi. Agsipod, tagpimpinatag kami, gapo iti may sanga kidahi. No ipariknam, iti panagrukbab mo, kin panagayat mo iti may sang babae, wano laki, kidayam lang. Talaytat kay papanan na. Kiday. Ayan. Nadang kami talungan na, manunimi. Intultuloy ko na tati kinasikyok, tuloy na mati panang opisina na, imadudag iti tarakin ko nga baka, manunimi, kimagetak, idibangkag numampay, agwargwad siya. Dito nga ti pagkasalita, thank you, tilaing mo nga nang ibasa kit sapay ko ma, manunimi, dadamat na ibatik nga adal, liliwak yung pagsarmingan ti biyag, kadagitipada ka nagbuya ka nagdingeg, more power to your program. Ito yung nga dagyaman nga pagayam mo, Sario, itilawag sila. Thank you, Sario, kat dagiti agbibuya, nagbuya, mabaling nga ulitan to abuyan nito na aldaw, itirapin pintas kan atitidog nga para kay portray na. Ni Fer Agagos Bacani, thank you, ni Janet Balcubero, ni Perlita Aglipe Matias, kastawatan kadagiti sa dumpay, nga nagbuya, padanandak, madamdama, agkikita ito, iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, inakla at breakfast. Thank you for watching.